benshi baravuga, watu wengi wanasema ibatisimu bahawe eti ubatizo ambao waliopewa yarabahaye kuba abana b'Imana, eti ili kufanyika wana wa Mungu, kubera ko bakuze baririmba iyo ndirimbo, kwa sababu walikomaa wanaimba hiyo nyimbo. Ibatisimu nawe bakaca bibaza yuko baca baba bana b'Imana igihe babatizwa, wanapita wanafikiria kama wanafanyika wana wa Mungu nyakati ambapo wanabatizwa. Hapana, ducika bana b'Imana, tunafanyika wana wa Mungu. Biblia ivuga ngo, Biblia inasema kuko abamwakiriye, kwa maana waliompokea nibo bize izina ryiwe, ndio walioamini jina lake. Yarabahaye ububasha, aliwapatia mamlaka, uwezo. Niyabahinduye abana b'Imana, akuwageuza wana wa Mungu. Yabahaye ububasha, aliwapatia mamlaka bwo gucika abana ya b'Imana, kufanyika wana wa Mungu. Umuntu ashobora kugira ububasha, mtu anaweza kawa na mamlaka ariko ntacike, lakini asifanyiki, kubera ko atakoresheje ububasha kugira ngo acike umwana w'Imana, kwa maana hakutumikisha ayo mamlaka ili aweze kufanyika mwana wa Mungu. Cyo gituma dufise abantu mu ishengero basambana kandi barakijijwe. Ndiyo maana tuna watu kanisani wanazini tena waliokoka, kubera ko bakiriye ububasha, ni kwa sababu walipokea mamlaka, ariko ubwo bubasha ni babukoresheje kugira ngo bacike, lakini hayo mamlaka hawayakuyatumia ili wafanyike, kuko birivuga ngo yarabahaye ububasha, kwa maana Biblia inasema aliwapa mamlaka. Alors si on te donne un pouvoir, nimba baguhaye ububasha, c'est à toi d'utiliser ce pouvoir, ni gikorwa cawe cyo gukoresha ubwo bubasha. Nimba mfise ububasha bwo gucika umwana w'Imana, kama nina mamlaka ya kufanyika mwana wa Mungu, ninabukoresha nkacika neza umwana w'Imana, nikiutumikisha nikafanyika vizuri mwana wa Mungu, ubwo bubasha kandi ayo mamlaka nishoboye kubukoresha ninaweza yatumia kugira ngo urwayi acike ukize, ili mgonjwa afanyike mwenye kupona. Kwa kila Yesu, kwa pokea Yesu, biduha ububasha, vinatupatia mamlaka yo kufanyika wana wa Mungu. Ariko nagomba kukwereka yo, lakini nimetaka nikuoneshe kwamba huyo mtu aliyempokea Yesu naba arabatizwa, anakuwa bado hajabatizwa, lakini amefanyika mwana wa Mungu. Ibyo navyo ni mu buryo bw'imhemu, ayo nayo ni katika hali ya kiroho, ni mhemu yiwe icitse umwana w'Imana, ni roho yake inafanyika mwana wa Mungu. Role y'umubatizo, sasa kazi ya ubatizo fasha umubiri, inakuja kusaidiza mwili kugira ngo umubiri wimatanye, ili mwili uweze kuambatana n'ubwiza bw'izuka rya Yesu, na katika utukufu wa kufufuka kwa Yesu. Kubatizwa, sasa kubatizwa sivyo bitugira abana b'Imana, sivyo vinatugeuza wana wa Mungu, kubatizwa, lakini kubatizwa bidukura mu ntege nke z'umubiri, inatutoa katika madhaifu ya mwili. Biblia ivuga ngo, Biblia inasema mu byahishuriye Yohana 12:11, katika Ufunuo wa Yohana 12:11, bamunesheje biciye ku maraso y'umwagazi, eti walimshinda kupitia damu ya mwana kondoo pamoja na neno la kushuhudia. Kubatizwa ni katika ni kushuhudia wokovu, bica bikuzanira intsinzi yuzuye, vinakuletea ushindi wa kutosha. Biblia inasema ubatizo watumye tubambanwa nao, ulisababisha tunazikwa pamoja nawe, tena tukafufuka pamoja nawe, ili tutembee na utukufu wa mwana. Kutamenya, hakutojua, kushoboye gutuma umuntu ari mu ishengero, vinaweza sababisha mtu yuko kanisani akibaza ngo umuntu yabwiye ubutumwa, anajifikiria kama mtu ambaye akakira Yesu, akampokea Yesu, agachapa, anakufa, ngo yagiye mu muriro, eti ameenda motoni. agiye mu ijuru, anaenda mbinguni, kuko na makuru y'imhemu, kwa maana ni habari za kiroho. Ariko uri kwisi, lakini ambaye ahamagariwe kubatizwa, anaitiwa kubatizwa, kugira ngo umubiri wa kameremere upfe, umubiri utagazwa na kameremere uzugwe, ugendana ubwiza bw'Imana, ili mwili wa kiasili ukufe, lakini mwili ambao haongozwi na asili uende pamoja na Mungu. Ndumva yuko tugomba kugira imyanya myiza yo kwiga. Ninasikia kama tunapaswa kuwa na nyakati nzuri ya kusoma, twisanga turi muri ritme, tusijikuti tuko katika mazoea. Cyo gitumusanga habaye miyazara, ndio maana unakuta nyakati panapofanyika miyazara, umwe afise Bible, mtu mmoja na Biblia, akajayo anaenda yeko, hama bariko baramubaza ibibazo Abayisilamu, alafu Waislamu wanapokuwa wanamuuliza maswali, agatangura kuduta,
anaanza kuwa na mashaka mu kwizera kwiwe katika kuamini kubera ko kwake, atazi icyaha. kwa sababu ajui neno. Imana iduha ijambo ryayo muri Mungu twe. atupe neno lake kwa Narivuze ngo jina la Imana iduha Yesu. ijambo ryayo muri twe. Mungu atupe neno lake. And the Bible say Biblia iravuga ubwoko bwanje burahona taifa langu linaangamia kubera kwa sababu hapana kubera shetani, hapana kwa sababu ya shetani. no. Oh yeah, hapana oh yeah. kubera abadayimoni, Hapana kwa sababu ya mapepo. no. Oh yeah, ubwoko bwanje burahona. taifa langu linaangamia. Imana yaje kuvuga ko ari ubwoko bwayo. Mungu anamaliza kusema kama ni taifa ngo lake. birashoboka ko ubwoko bwayo buhona, Eti inawezekana taifa lake liangamie. ariko ikintu kimwe cyotuma ubwoko buhona Lakini kitu kimoja kinaweza kikasababisha taifa liangamie, ni ukutamenya. ni kutokujua.